اما کو طلبه کرد روج آوا لیره به ما گروپ دروست کرد بناوی گروپ پیکا و جیان ما چالاکیا کرد انم صداری بچینن لشاری هولیر و کو سپاسیا شار کردستان و خلک هولیر دکن و امروز هاتون با چندنی صد نمام لیک لا گرکانی شاری هولیر وەکو با بڵێن سوپاس و پێزانینێک پیشان بن بۆ شاری هەولێر وەکو باسمان کرد بە هیوای ئەوەی کە ئەمەش ببێتە کولتورێک لە هەرێمی کوردستان. ئیرۆ ئەم هاتن vê derêj بۆ çalakiyekê بۆ ku em sed darî biçînin bi hevkariya munezema rekixrawa Spark û Perwîn em wek xweşiyakê wek tiştekî navbera me û hezkirinekê navbera me û xelkê Erbîlê de Hewlêrê de durust bikin.